Amashomero aga ni Nyaburunga Primary School na Kyamarebe Primary School gona nigashangwa omu kuhumburira ya Kitura. Ekiro kya Sande hakagwa enjura nyingi abashomesa babembarara omu nju egi ei murikureeba kandi egi enju etwire ekuzire kandi eri n'omu mbeera mbi. Enjura yagwa nyingi n'omuyaga gwagitwara nk'oku murikureeba. Eshaaha yoona turi aha bunkenke tutinde eshaaha yoona enjura keragwe ningira oku murikukireeba ekizimbe oku kiri n'abaana oku babaire nibirukanga bakurugamu mbwenu eshaaha yoona tutinde ekizimbe nikyenda kututeera. Nitushaba gavumenti etuheereze obuyambi ahabw'okuba mpandikiire boona n'aha district nahiitireyo amabaraha. Ebyombeko ebimwe bikatwarwa ihunga kandi ebyo birimu oburaro bw'abashomesa, ebibiina by'abeegi abu bakushomera otaireho na za kabuyonjo. Obwahati abashomesa nibeeterera omuranga kuba batakukwata na bwire okuhika aha mashomero gaabo bwanyuma y'okuruga omu ngyendo ndaingwa okwija aha mashomero. Abashomesa tibakukwata bwire nibagyezaho ahabw'okuba buri omwe naaraara owe, abamwe nibaruga Ibanda baija Kasheshe baija kushomesa, abandi nibapangisa omu maduuka nabo baija bashomesa. Bamwe abashomesa nibagira ngu bakatunga n'obuhuta izooba eryo barikuhunzya amagara gaabo. Enjura ekagwa nyamwingi izooba rya Sande nkaba ndimu n'omushomesa tukyayisita. Enjura yagwa twabaire turi aho twareeba ibaati nirigyenda twagyezaho twayamba amagara gaitu kugira ngu tubaase kwetaasa. Twine abaana 187 naabona embabazi ahabw'okuba omwana takubaasa kurola ishomero ryombekire gye akenda kwija. Mbwenu ninshaba Wero Wishes abazaire ndiyo ninyetororamu ninshaba OBs abataka abari haihi batukwase na gavumenti etuteere ebinyomyo twombeke. Baitu chairman w'entebe ya Kashata bwa Kitura nagira ngu amashomero goona gari omu gomborero egyo ahabw'okushanga bataine byombeko ebiri aha mutindo bwahati n'ebihoroniyo nibyerarikiriza nangwa bibaasana n'okutwara amagara g'abaana. Ezatimbirwe emyaka yiira zikatobera hati ko zatobeire noshanga abashomesa kibire nkinsasa abashomesa banje kunkuba ningamba nabo oshanga omushomesa nakugira ngu aine bachelors konka na sharinga n'omwana wa P1 ekisheshero na toilet. Ekyo kituretera kugira ngu n'omushomesa naza kuhendera tambirwe n'ebyo kushomesa. Nagira ngu abashomesa baine oburemeezi buhango aha mirimo yaabo nangwa n'omu maka gaabo ahari kushaba gavumenti egire oku yabayamba okubahikya obuheereza haihi. Omushomesa ahabwa embeera y'okugira ngu enrollment y'abaana neeba eri ahansi oshanga abashomesa batakubaasa kwefacilitatinga omu kurya. Oshanga ng'omushomesa naza kusiibira akahunga nk'omwana nangashi nako kabura. Oshanga ng'omushomesa nakugira ngu ekirasi nk'ei twareeba Nyaburunga ei mwareeba eyo staff quarters bakuraramu oshanga ngu naaraara omu mbeera eziri nk'ez'omuntu otarashomera. Omutindo gw'ebyobwegyese na munonga omu mashomero ga gavumenti omuri Kiruhura district gukiri ahansi munonga nangwa n'abo abarikukorera ebyobwegyese tibabaasize kufayo okugutunguura. Gashakwa Kanare Mensa bwa Tayari West omuri Kiruhura.